Pemirsa ring rahina redite tanggal kalih Januari warsa kalih likur Bali kantun nguningayang pewahan kasus COVID-19. Wilanganipun ringsor kewentenan rahina sedurungyane inggih punika kantos 3 diri. Ring Rainer redite tanggal kali Januari warsa kali likur Bali nenten nguningayang pasien padam. Raris bawahan pasien kenak taler nenten mawawa salami kali Raine. Manut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wilangan kasus anyar wanta adiri. Dados nyane wilangan kumulatif kasus ane ketampanen Bali, kantos langkungan 100 tali diri. Pawohan inucap luire saking Badung adiri, raris ring kutus kabupaten kota nenten nguningayang penincapan kasus, inge punika Jembrana, Tabanan, Karangasem, Gianyar, Bangli, Klungkung, Buleleng, Miwa, dan Pasar. Asa punika talar inik wilangan pasien padem nenten mawawa. Kumulatif ipun tegteg ring langkungan petang tali diri, inggian petang tali nanggu 50 3 WNI, miwah 6 diri WNA. Pasien kenak taler nenten kuningen nincap, dados nyane wilangan pasien kenak kuningen langkungan 100 tali diri. Selanturnyane indek wilangan kasus aktif wenten 6 dase 3 diri, sampun kesiagayang 53 rumah sakit rujukan, miwah 107 dase 5 genah isolasi sanewedar ring kabupaten kota miwah provinsi Bali. Rauh mangkin Bali medue kapasitas isolasi terpusat kantos ulung atus nanggu ulung dase 3 bed. Bali Pos Nguningayang.